Njak siapa bos nelpon? Njak keroki buru sabek HP rah. Halo. Ke tempat biasa. Oke, oke. Njak beda apa yang pacut ngerjut? Dung kok andi parlo kebeen. Perlu apa? Ki ibur kan kok tedung. Pas mimpe, rasane do tengireng tua. Pah ngucak. Kaki cong cak bin ni benoreng sekampung. Kok tekerjut. Duh, karoji masalah nggak kita kerjut ngerjut dah. Abeng kok burleburan bentang tetangga. Oh iya muda yang kok tak tahu. Belajar entar ke dukun. Asal tang mimpi. Duh, zaman setia kaki ki parta aja ke dukun. Tahu kaki. Dukun ria, dubutun kelakon. Mayu nurokok gue ya wak disengko andi kancang. Tahu saya entar ke dukun. Jok, kok entar ke dukun pekun. Imayu, ilang kok bi kaki. Yang datang kentok le nyaben kaki. Lu apa kaki? Mau makan rokok ke dukun. Imayu. Yuk, buka. Entek gelo. Hari mau ntar ke rumah. Masih edali ketak masuk. Tak iya nih, kok jong kapi. Mayu. Gila nun. Sana non. Tamoy. Oh, ngereng. Tujuk. Beda apa, Jong? Seni keba. Gele gula lastarin duhur mimpe. Pakon ci abin reng bini sekampung. Oh iya, Jong. Kaki kan berleburan bentetangga narua. Iya, Ba. Mi tahu, Ba. Dukun deh, Jong. Ano, Ba? King tro minta syarat. Oh iya, Jong. Gampang. Ya, aing sambih ke pandi. Engki, Ba. Kelangkong. Tikel. Gula nyuan pamit. Oh iya, Jong. Keburu mulai, Ba. Engki, Ba. Wow. Udah remah, he. Ada apa? Engko entar ke dukun. Se du malam na jung. Cek lemah mereka. Cuman seteki parta aja ke dukun. Mayu pah makan entar ke tangkan cewi. Idi maju. Mayu juga punya apa? Mayu. Gas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kakek. Maaf, tak ada nak. Masuk. Masuk. Oh iya, bandem mami abi tak ada nak. Biasa tepan sibuk ri. Aduh, sibuk boy. Ya, ngerokok dulu.
Oh iya dah, cok dari saya harap diko. Iya rokok. Ari yang anu nah, kanjana. Ih nak kena temur Roma Rory. Oh, iya. Mak burun aja malam kan pada parlon apa? Biasa. Isinya tanah. Iya kencet adi parlon. Lu parlon aja apa aja malam. Anu, tangkan ceria. Terus? Terus beriin detin mimpi. Soroja abini bondeng bini sekampung ya kuah. Dulu mah Seroja Abini ban Orang bini sekampung. orang bini sekampung mimpe. Heeh. Oh, Arya mimpe Seroja Abini ban orang bini Sekampung. sekampung. Oh iya. Terus maksudnya ban tidak remah? Iya maksudnya kok reda nak tanya masalah mimpi juga. Iya, terus. Polan dari beriin. Ntar ke dukun, pak ro kayak ngepri aing. Apa jangan dulu kan? Seru ke pandi? Seru kan dia boleh. Ada. Oh iya. Terus Iya kau dan area terus tahu maksud pemimpin tangkan jadi yo. Polan burleburan ban tetangga nah. Wah terus ngenceng doh. oh maksudnya mimpi kancana kaki dari ya. Seroja Abini ban orang bini sekampung. Masa kuat makan orang bini sekampung? Coba pas pikir. Oh iya. Nyengir kakek. Oh.